Ahanwa magtada ngasigi pungning warol thorom tabiri besingbu James Seruzamna taram rokchari loinana ikongno khurumjari ngasisi amra khana ba pungning warol thorom masida koigi election biduna leire kai khunujari ba Dr. L. Shomen Kumar Singh MBBS BJ Medical College Pune da duba MS RIMS Imphal ex senior resident RIMS Imphal fellow and diploma in minimal access surgery presently consultant gynecologist Sur Hospital Kangabo and ITT Hospital Uripok. Anu maktada sarbu Diamond Radio gi simla puning gi warol da kun hajaru bedal election biro ko sigi da sarbo hani ala niktana thagachari sir. Thank you Tom. Ngasigi han ba yam nungai pa pauksi kari no har khanda koi gi Sur Hospital gi linkhalaki bagi magi chahi masu fazal pagi nungai ra banu bina mo ba duga tongan tongan ba gynecologist ka kogi hariba laina siga te te mari laina ba pi ki su last ko lakchage adu ganga sigi han bada koina doctor de khangjaling base doctor gi haurki bagi wari mai tare hospital ama su ji run tawdun lai biri ba du tongan tongan ba charity kya su tawiri masigi plus subsen jarkan da diamond radio especially kai khomna job ga loina nai jatare sir gi haurki ba education aduga ima pabung de gi hauraga hai tare khara details ma sir gi profile ma khara thambi je ja Amoi se Khambo Bazaar de gini Kogi bagi mingna manglem el manglem mai mingna surudhani koi sinau mari da ina pai ahan ni aduga ai education se tamo class 1 dei 10 bog di adum Evergreen Flower School Thobal tam e yam ka hena roll number 1 2 di tarakte roll number num 3 4 9 le re hadi never top ung ta tarak 3 hoi adegi 11 12 na keno tawre andhra ta tawre duga aina life ko ina han ba first tab se MBBS thaba kan da ina first attempt da han ba thaba da first time manipur go with highest mark matam dugi chahi se karamba chahi year se exam gi 2002 da 2002 da okay ade manipur gi nominee oina ina BJ Medical College government college Maharashtra gi second or third best college ne Sidegi MBBS loire degi adu loire gai chahi ma medical officer oina chaina chahi kurumdoi su dai medical officer oire Maharashtra government gi medical officer in charge Ambavali na ching ne western ghat ching kwai loi mafam okay adu dai chahi ma medical officer ame adu loire gai Delhi da leire Delhi da private hospital da RMO khar torami adegi AIMS ta joi matam khara junior resident work torame in all India thara is a master of surgery MS in RIMS 2011 the mukta 2014 daina mu MS lawyer daina Manipur University ge mu gold medalist nei life the first ani ra khatana in ta ase okay MBBS sang mu da muka de ge master of surgery loi basi ge university ge topper jimaga aduga is a adu lawyer ga mu sahi tha ani hum je mu kaino da salure Tata medical center Kolkata da idi onco surgery gi course ma 3 months ki the cancer gi surgery gi gynae cancer surgery okay ade mo du halaga RIMS ai senior resident on work torok pasina ai sahi 6 years mu work torome okay aduga ina marak ta hoi atopa laparoscopy gi keyhole gi training chalure adegi ultrasound gi training chalure gynae gi aduga adu loraga tamo aise kano ki hajik Sur Hospital last year hobne last year June 30 de inaugurate tobne adu hajik practice story sida Sur Hospital ga adegi ITT Hospital na Uripok dai tori okay yam no ai madugi journey ma hai tare masigi journey stane koina ikai khomna jari se adu Sur Hospital se matau karam na no karam wakhal degi no akhoi gi khangabo ki mafam sidaga smaina tauge na khalai ba duga mafam sida tawba khodong chaba aruruba kaya treatment tawki be wari su khangjage duga han bada hogje ki matang sna hebi se tama smain do mone id ni mamum su lei ko id doctor for example go mention matam na yam chinba doctor phasana wari saba ngam da ba ade mo khara luba khara su detail oina discuss tawni pa go mention mo je ngam da ba su yoba adan moi private doctor su thirak pa aduda adum gynae gi field sidadi koi adum aidi mayam nungsibi ba haigadra adum ai RIMS toring de ina work mayam du u da mayam du nungsibi ba adun so in hospital je hangom adu main objective te aina khalli se adu ai government su leitrabani na
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯇ ꯁꯦꯠꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ Yes. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯑꯐꯣꯔꯗꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯂꯤꯡꯉꯤꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯅꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯇ ꯄꯪ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯒ ꯇꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯇꯕ ꯑꯐꯣꯔꯗꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯨ ꯄꯤꯕ Hoi. aduna I never run after money ai di pesa tawena khanga saba sunate adum private ena adi main intent ai intent se kai hani pesa tan yena sa badi sunga yog resida intent se dum service pi ge adu makha ta ba masane ai service tu matumina reward khar laksa bu that is okay Okay. aduga muk horak pasi da koina to facilities u lei aduna ta bada koina aina ji OPD yeng basi da su adum ai aina pe adi OPD yang khai yeng bada mi trauma mu di ai pesa lobi de dum Yes. adi chama yeng ma kun thra de dum OPD pesa lobi de bu aduga OPD prices u koina private atai da imphal la sale ji OPD pa samri changa chatruk changa kani ade mung chathok jasin pesa tingani ade matam mang ma si do ba du sida hospital le pesa OPD pesa ju ko rate su koina handaba for example ai nga sai je affordable and quality service adi inconvenience chathok jasin gi ama patient mayam lei private pukning mo mayam su lei ai di mai pi facility private na wari sana ba kan nuai ba ama to ba lei da mi gi mayam khangnai je private government gi chin mani na care lo ba walak ba yai na khan ba concept khar lei hajari ba Okay. adana moin khali je private ta satlaga di mai tor kitang hena yengbi gani hena du to hai concept am ju lei ba mingonda adu khoina adu concept tu su tawre adu da khoina aina hai gi ta mo adum imphal da sat ba khot ba angang delivery private hospital imphal lam sat ma da moi chathok jasin gi adi mu chak makta thindok thinjin gi problem myam ne ba adu ma myam du sida lei ba yam phana yam di handhare na ing wakan di khanjai Okay, Dr. Do hojik lakchani wafam se hojik se sur hospital se link kar ba matung da topa aini ga tajab khibada koi gi cancer gi ngasai jo habi khreko cancer gi keno ma training ama su chalui na marak ta takpi bado koi wom da gi cancer achau ba matum lok thok ki ba gi ga koi social media da ga uzaki aduga hari ba se sigum ba sumaina woms da gi matum achau ba lok thok pa khot pa gi se chaurak pa kaya mok chaurak pa record ka lebi bra kitang ningsing bi ba kari kari to bi ba aduga makoi se tawbiki ba kan da imung manung da haitare sel thung gi su khodong cha da baleram be aduga doctor gi maikadi ki kari kari to ki ba ne sing myam to share to ba ya ba kari kari myam di lei gre khone yeng bi raga to gi ba myam am lei gre even acho ba lok thok ba ta mo tumor je ina lok thok ba da dum kilo 10 ta ba tumor lok thok khre 9 ta ba 9 ta ngarang khakta da yam complicated surgery im to patient je hana angang khau lei sabi ni matum lei ba matum je lei sabi ni na angang khau di lok thok ba ya da ni matum khatang lok thok ba amung lok thoi amoi ta song khalak pa mai je mai hereditary ju oi ba sa aduna hanjan do ba de ma ji upai lei ta handak ti yam chawre mai matum je everywhere yam nap ta na thirin ga nap pe ising khau nap ta to ngana ga ta ma lok ta adu ju kilo yam ta ma du around 8 kg mu ta ga ni My God. aduga mu regarding koina to bi ba har re ta for example cancer patient um debulking surgery na koi gi ovarian cancer ya ma to moi je guwahati gi ya ma sat kan plan ta du sang ba lupa la ani makhai ahum chang ne na hai re cancer operation ni na ado aina tawraga matam na uripok ta tawgi uripok ta aina la taw da moi se chathok chasin issue ju leitre adu koina yam luba surgery ni atopa surgeon ga ju yawe Okay. adu koina 70,000 to bi means mai chathok chasin gi chang da lupa la ani muk save to bi Okay. on the basis of humanity yenga they recently amazu to sur hospital ne adu ovarian cancer gi ni adu tawo moi ju guwahati chalu bane guwahati chalu guwahati de lupa la am khai ani chang ni khodi pesa lai chu de khoche de oh yar for adum khoi ngam kha to around 60-70,000 Okay. adum advain to bi Okay, aina tajab da so dum akhoi Dr. Somen ge hai thar humanity service me am le charity tonga maduga corona gi manung da su akhoi gi khangabo khul aduga et awana taraba sing da hai tar ya mateng pang ma se khoi yam ujai adu aina su ngarang especially me am da su khanga je madudi charity to bugumba sigumba mioi se akhoi na su yamna kana thok jaba hai tare aduga anyway tonga hospital si ju la ko matam da sel thungi kaino si khara yenga kan do pidi de pesa lok de ga na hai ba sometimes ka je sar ne te yeng tho adi mong chadra di te yeng bi ki ga hai ba so dum ta je si so dum yam nungai ba fa edu ga
ngasai gynecology ama oina eze masidai da khoi gi leirak taba natra mama leirak taba khotaba angang leitaba di yamna ka hena problem leite aduga karigum matam da patient ama sumaina angang una ba kan daga leirak taba khotaba yor kan da di khoi gi miyam amadi hospital gi team or management ka khana chaina bugum or something and something hosi babu da khoi sur da tadri sur hospital gi tadri amata adu masamaina ka thorok pa natraga tholok pa la pa kan da di masi sargi oiba wafam da di kari oina thambiningi swai matang si kari phongdok piningi Tamas mayam haizage ki maternal death angang pokpada mama si bai se tum yorobane Manipur khata danate India khata danate America da su thoi sakot karba kwai digi health services phare Japan da su thoi European countries da su thoi koina maternal mortality rate hai maternal mortality rate se koi gi India gi oina aidi angang mama lakh ama pokum matam da around 130 mukti si ba yes Manipur gi around la ama pokpada mi like keno mukti si mama 70 mukti aduga developed countries hai tare America Japan maduna la ama pokpada tare nipan tara muksi ba sida ko ni yengdu se akhoi sidana chama kuntra si raga moi adana tare nipan tang si ba ha question am lai why there is big difference sina takpadi some maternal deaths are preventable maternal deaths khar di prevent over I have yes ada sida lagde position taw maternal death ki zaina jo mamang da amtang keno zu na khar impact ai am detailly jo hai kim impact ki daina ana 80% of the maternal deaths are preventable ada maternal deaths taw causes myam lai gre maternal deaths some maternal deaths are amniotic fluid embolism gai si America ju kan mangam de maternal death khar lai khoi kan ngam da nahan gakta recently ama aina operation to bani ma se leaking to lakpa adu gyan men ta dna I ja pet thokre ma se I je ai bo ko ngaw amtei pusi theng aina rims ma je shift to ai ju yauna adu koi operation ki to raga kan ni kan re adu blood and blood products 56 cup my pain adu now she is well and fine okay adu मैम थे ताऊ maternal death सु थेंगनारे अदो for example in higher to points maternal death के तो for example सिगी maternal death सिदी causes या for example ताऊ चिंग मुंबा hospital लाइट हम फोन दांगांग उनरे yes ई जोर जोर हांदा doctor सु लाइट रे अदगी माई पुखट पी नब सु लाइट रे अदो का ई अंगांग थोप ई हादा वाइज ताऊ even 5 minutes से ई लीटर अमनी बहु थोपे नुपी मगी body the energy miron gan e liter tau tret mangai minute manga tara da e liter ama thopui possibility leiraga di punghai di mama bo even e thop hen na si bo yo for example yes other maternal death se tamo rural area for example hospital di leireng khalo other equipment bhajan leitre blood facility leitre adagi hidak dak leitre doctor gatang di present hoiba natragana doctor like nurse ka tang ni present hoiba adu muju thok ban the facility later begin aduna tongan ma moi re aduga facility lai om phom nasu aina hojab amniotic fluid embolism um adu muju thoga si bi yo aduga main se tamo maternal death se kharam dei have do kan mangam mi kharam dei ngam de adu majority aya mana maternal death se 25 to 30% budi kaino to organize id e hada begin maximum de e hen hada massive pph to win massive atopa dei na bp wang stroke to mama later yawi adagi mu naufam ge seto khotok pato bo yawi singba dum adi infection to ga later yawi singma causes pudi myam lai gre adu even ai wo maternal death se taruk tare thengna okay ai na isan conduct to bodam I di under my supervision or directly I na conduct to bodo fo adu hojik phau ge indi adum moina su ai effort to ubi adu yam kana try to in spite of best effort ngamde to ba yab loi to adi phanam kan gre tam sige to romba kan gi su mem yaw re sige to we tam habet kan gre ai kan ba ngam da bisli for example yam sige to we kan ba ngam da ji 10% ta 90% ni kan gre 90-95% ni kal yam sa te e bottle tare nipan ga kap story ya re tam pung manga libe yani story makal lay re different kind of thengnarak pa mayam awana aduga sigum gi haitare aduga yam lay re tam ishanaga kari haitare masidi si dauba male masi patient je adu gaina the mind khanba sure masi sirani ga khanba aduga
kan hona badudagi hingakhiba gaidi adumai tawbudi adum yaubibra kamai tamo yawe yam interesting case am lay pi je sahi ni phu ga mai sori ma di khamgre na lay bajane adidi sum mabuk sum kan thor ma angang oi bor moi je sahi ju angang taru pokre ma je han okay kui re bai wari ni ma se ada ma se tuition bajane tuition bajin angang khau ji kair ga ma je pura i je thoga keno tor nambolan bukhale kari bisempur dana adu bukhalaga sangji yaroi kolor bp phangdre pulse phangdre gan lai rim su lai pulse bp bo phangdre koi adai dai na try amtang ni pi je dagi koi consultancy na sibo hire bane ba as sidi koi experience de sidi sungi hingaroi masi yaroi dum wari sana ba horo patient party kausalo sidi cc condition le re yaroi pulse bp ke im phangdre sidi yare ngon haido hire ba en sam tak ki try do ji sori hole ni na hire ine anesthesia ka or blood je tak ka apne ba di khaga gyan tar ade so makan i thobu ju lepte ade ide pukji hang ga angang khau mathak te makha bo angang ne puknung ne sira le ram oho ade angang khau pura segai le ram ade mana ai ni ngai je du patient do operation tawre angang khau du lokthwe adu i nung ka pe khole icu da matam khar thamme aduga hingi aduga no ma thani le I manak lai nga pu ga doctor ai di moi na wai tam ma za nang just mai shi ne le ram ni si doctor ji no mai operation taw nang mai ne kan bi gri ni ha doctor yam ngai je khole ano bo si nai taw ga lai aduga adum ni kone adin nahan gi ama koina langa thel le ama su yaw khi ba yam sa tin taw ba adu zu dog lai do yam kan hone in day night pura ba sang ga even injection lupa lising kuma thoi pi ba mani ga zu kap khi my god adu zai dum pu thoi no adum maximum adum ai dum hone aduna ingam ta jab je koi somen gi pesa je ta thoi ta pu thoi ta tawe na hai adu masi gi thabak je hai tare adu ma khudong cha da sing hai tare yeng ne na di la ba aduga adumai to kan sur hospital da la kan da yam khudong cha gi ta badagi adu mateng ga tawgi ba sum mayam da share to ba ya ba du ni ko aina khangan jani ge tai nati sahi ama fajale sur hospital hayeng foundation ne hai tare yam sena kan sahi ma fa bagi aduga dugi mangoi na ne aina thorom si jo sinjari si jo aduga aikoina tajab matam da sur hospital gi smaina like to lair sing da aduga anaba patient sing da smaina tawi eba tajab do adu dai ni aduga kitang share to ba ya ba even hoji gi langa then gi chu 21000 gi hida ma adu ka pa ga mati ani ni ka pis adi blood and blood product 56 ni ka pis my god adai staff me amju ko khole rims moi e p hal le adagi ha ba patient party sing ju moi na moi su kai hai ni kitang di han ba di dog kitang lai gan hai di problem tho ba di ai gi effort me am ro pai ju moi ju ngon da dum ai ngon da dum trust to phasan lai re ba adum trust adum phasan lai re adai ta wo private am to ni ta wo sim ju lai ba ko hospital me am staff ki tolo pirakani tolo pidia roi adagi staff me am lai re I management me am do adagi si lai ni ma gi su jamba adu to management am lai ba du pumna makti koina pura totally free ding am moy ba yes masana ta ne adu di krai ding am na koina tawri se ta mo koina genuine oi ba phanam yeng ba ya ba no for example adum CS for example object aina sum yeng ni ko adum government hospital to hidak kung lo lising kun ma ta go yori adu koina sida hospital da hidak ot charge ai or government gi rate to the government na chang ba paisa do adu type to thok bi myam yori ai di for example ma hida aduga khogi nuai ba na sida di nang tawgo aina ga khan ba concept ta mo ayam na doctor myam le ngasi operation tawdo ni nung wa le da ming chal hal le usually adu ain do je nong ma lei ta ri ma he na paisa sang gani hospital lei ba ji nungai ba thabang na masala ta bani aduna ai di tawgo da nu mi tu ho dum ming chal hal le ayam na ngi patient ji ai ot tawgo da nu mi mangani tarani mamang da le hende ma koi paisa tingni maram di hospital dung sa hebiri do somen hebiri do management lady sit pa seng ba lady adagi mai mut kar kan da generator ngang doi ni adagi mayam lady mayam ni na hai tare so adu sit pa seng ba adagi tongan mayam maru paisa ting dok saruk tu kutak ta even yaraga din numit tu da fawda hauna kharngana la kan da tawi hai bo wafam sin aduga kiran marang thene kan hangbira ko wafam lady ngasi youtube live streaming da asur hospital da fangi se gynecology gi nataba atopa kari facility le na khoi advertisement yam tok jabani everything loina fango se adu khoi doctor gi lengsin biring da hai tare kari share to biram bige
ताऊ अइना ख्वाइ नुवाइजबसे for example skin ga na abam dai kada yeng ba satun hai confuse at pagumba karam ba doctor yeng udu no kada yeng si ga afo ba doctor thilok pak leita ba adana for example any ana abam aduna yaring ko koina si level si village si da affordable oine hai do adi opd aji ticket se koi je 300 rupees check up na 250 rupees adu ju low da ma'am yo aduna tongan thamur se ba ko adi aina sa hai jab de ni specialty ma koi ni yeng se any surgery hairo ortho hairo ama tawro dum imphal ka khat pa 400 500 te dum changani adi sathok jasin bara matam mang bai nga sa hai jagi bido anu khoi ji lei ji tamo ortho pmr na tamo si ju ortho godi manai aduga khar branch ki tangni khena ba moi jo dum chikpa na ba saru gi na ba se ba yeng aduma nungti dum lei pmr hai je aduma chikpa na ba khwang na ba khu na ba yang len saru na hakchang na anything adu aduma laira aduga ortho gi ni every sunday sarugi yeng masina sarugi he genge saru related se loina mak sunday da loina mak laira pung kya dena kya bo pung tara degi 12 ama bo ama laira okay adegi surgery jene every tuesday lai adu any emergency surgery appendix lok thokpa laira na any surgery nuai trabodi moi lap da khoina doctor amna na yenga dum khoi dum surgery doctor kawra yeng hale on call lai tare yes aduma surgery laira adegi medicine adu diabetologist hoina lai masina Thursday na mayu pung tara doi di hawe duga Sunday dana pung ani di hawe ma medicine ga diabetes ka dum phasana yeng man diabetes ki specialist ne mas adagi khoi gi je ENT doctor lei Monday khuding yeng dum pung tara ma thoi doi degi tara ma thoi baro degi Monday degi adai khwai phobom na koi hoji hawi na gynae gi everyday OPD lai ra gynae sima nukti gi OPD lai ra except Sunday pung kya dena kya bon OPD si adum taw OPD je ai matam khaidoi adagi doctor jikpui na ma lei mai matam jo khaidoi okay aduga taro koi OPD je Monday to kano di Saturday di OPD lai ra gynae si ma dum regular adum OPD fazana lai ra ai hoji taw ri taw ai OPD khara yeng amaga sigi program am lai ngatang ngai ra mo tor lai halle mo yeng bo patient soram din sa ngai de war na hoi yam no wise somen Dr. Somen koina yam no sincere oi aduga koina yam expect tawba leiri sur hospital maroina koina imphal da leiba hospital or imphal da leiba doctor wa fai or fatti or adu odagi wasuna tan koi sidagi lying ba chatpa matam da koi sidagi thobal gi area dagi haiga lagi imphal chat pai si so kilometer mayam sangini hai tare imphal da leiba mi mana koi thobal lom da haidaraga never kaidongoi da gari thoroga laga lying godi yaw banati hariba makoi gidi anak per range of 5 km 10 km manung da leiba अखोई गिदी सो किलोमीटर 40 35 सुगुनो दai लाग दी 85 किलोमीटर के लाख दोरी ने देन मफम दु लाक an OPD की टिकट मो कक दोइनी देन अमो क्यू अमो लाई दोइनी क्यू दी मरक तु द मो MD अतै अमो चंगझलकनी मो गाय नि सोंदना लेंग बि थिनबि नाबि येंग किसको मगी खुदोंग चाद मया मरुम थेंगनै हाय तारे पैसा सु मैम चले देन चाक चासलगा चटप यारोय दोनी टेस्ट तौ दोनी मिने होरेन टेस्ट तौ हाइजल अदी मदु मुक सारा से हेलगा मुक लैकाना अमुक डॉक्टर की रिजल्ट दो रिजल्ट गारे डॉक्टर येंगन होनब अनदर डे अमा सुम चंगी हाय तारे सो मैम पनमक्सी अखोइना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ओइना लेरकलिबा सिंग मनुंगदा सो सुर हॉस्पिटल सो माने अदुगा अतोप अतोप करी करी डॉक्टर ना तंबीबे याबा मैम पनमक्ता ट्रॉमा की ओइबा करी की ओइबा एक्सीडेंट की करी करी इमरजेंसी की करी फैसिलिटी होजिक leiba amasung leirakataba sing khara share tobiram adai tamo ama gynae gi mtang ai isamosu gynae gi doctor ne adu aina ama haijage ba ko for example doctor amna yeng ma sangurani hojik tawji ba haiba government hospital da sangurani ultrasound am irani ultrasound am lo baza kharani adu report am ngainarani report am ngairaga mu doctor am satlam men tra hiyeng lao adu mo inconvenient khar leiba adu gi inconvenient to ina kamai solve to weda ai no ji yeng ani ultrasound da ka rai no ji num lower ni report to ina dum ure da ai na ai ni sana logzer ne clinically correlate to ba ya yes ai di mai je ni khali ba diagnosis ga adu sim di aina suspect or si obi ai num ultrasound to isana yeng jarabni na patient ju khudak ta magi report to phangi adai khudak ta mu report pura mu doctor rengon reporting han be mathau du tadre ai ni sa do result to ai no ujaramni na khangjaramni na adai chignari ba jaga to yeng doi ni aduga atopa mani yeng ga di whole yeng lei doi ni hai tare ai na chignari ba jaga to point to doctor du na direct yeng jaba ya bai khudong chabam su lei hai tare habiu adai for example
miron ba horok miscarriage yawe koin ultrasound yenge for example ma OPD la nang ji miron ba hobai mihun phangabra phangdra location chumra na ultrasound am lore for example ada mihun phangama ga ni koin hidang lang thai ira yar cc test to tham le check up lawn thado khrani ada kai miscarriage le mo ju khudak ta dum ai process to one step ta amdang la ultrasound story yenge diagnosis or miscarriage or sengdok pa da ka ora dum sengdok pi re ai andok anjin chathok jasin ani hum suanda ba so mayamna hangat anda du tohondre madu khutak ta dum yenga kana madu khutong sa sum pire marak amda thasage moni arana hangbirak pa angang kaupik pasi angang oiba ngamdabra haibira mo chahi kuntare lom suren ta pire kari kumbe okay tamo angang kaupik pa haise कोई measurement even 5 cm ले normal uterine size से 7.5 cm सांगनी breadth ना 5 cm average निको अदुगा मैं था बजन 2.5 cm ने बा अदु अंगांग खाओ पिक पर ना तामो तोंगान बा कोई syndrome खर लई गया ovarian dysgenesis का लई बा अदु उम्बो यार अंगांग होई बंगा मरोय अदुगा mens लाई बनुपी mens regular ने लाई बनुपी नत्र mens लाखरबा normal healthy होई बनुपी अंगांग खाओ पिक पाए बम लईते मी की different person की मतुंग इन size तोंगान गनी अदुगा अंगांग खाओ पिए अंगांग होई दे बा पोट लईते yes adu me leite moni pakhum je phangbira mane khale aduga doctor nga sai ge en haijaba trauma gi kari kari athe athe hengalak pa ya kari kari matu mata tamo hojik se koi bet su yam banate koi se adum obstetric angang popa koi ke di tori adu ko ai hojik plan ji keyhole surgery la ani yes mathak sagalak pada ai di keyhole surgery adi gallbladder keyhole lokthorani angang khaw apom keyhole lokthorani angang khaw keyhole lokthorani hojik ti aina hospital do keyhole di howdri adum hora kan ni आई ट्रॉमा मसा मदुम हाफ के न खले हजिक आरएमओ गरी करा 24/7 इमरजेंसी होइन अतोप गिदी तौदे गाइनी गिदी लेरा ngang पो खोट परि 24/7 अतै गिदी लेट्री अदुमा इन फ्यूचर दा विदिन दिस ईयर दा तामो अदुमा होबै थाजबले आइदी ट्रॉमा के नोम तुशलुरे के नोम येशलुरे के तत पो खोट प तौबे खुदक की होइबा अदि पुंसी कनबे याबा अदुजिंग तामो याम थुबीद दम हापान ओके मदुनी अहान बगी शो हाय तरे मथंग मथंग हेना खुदोंग चाबदा रिफर तौग्रसो म तौग्रसो अहान बगी पुंसी कन बगी हाय तरे दुगा समना हरबदा ngसाई ge mo हाय जगे कोई इम्फाल दा लेबा मी मा हायरसिनी वारी बो इम्फाल ईस्ट वेस्ट लागा कोई थोबाल दे एक्सीडेंट थोयें खलसी आई कोई हॉस्पिटल अफबदु इम्फाल दा लेन इम्फाल दान चलदी लंबी दे खुदोंग हम चादी हाय तरे लंबी दे तत्तुरिम ने then anak paswais daso dum lera kan mai punsi du life saving life kan be ana gi trauma center mai di punsi kala mana ko ni yeng ning budu di ko na refer tor cha gar su ai where mana cha ning gi budu sa ki bi hai tare so hojik sig batang siba leire aduga khangjaning bada sur gi hospital gi oina khoi gi sahi ama farak pagi hai tare madu mayam na ngasi phawbada sur gi mating hai tare khoi gi sur dagi mateng phangbu su myam leiri adu kari kari sigma chahi ama fa khib se kari kari taukiba khar charity gi kari gi matang da su ina khangjaning khar leiri doctor dagi wafam je kari kari share to boya bale tamo charity jengon yam lai every month engon lai se club ki ama la kane khoi gi sigi hiron leibi hai ni ai nong to no hai de la pada adu sometimes moina punna haiba ngu to ngon for example moi gi trophy jema aina pura moi tournament sponsor ta in kya chang ne 70-75,000 chang ne aina adu di yamalle adu mukti ngamde yes maram di yamani noi khatang already ai noi khatang to ga in charity ji lep ke ha di noi adu muk su to thoke adu na tamina myam lai tang ai ba ji tamo adum yam me da adum ai na kamai hai di no khangde adum phajana maduma akhona su khara dum khangjare akhona khangba khara su leire hai tare do doctor nga sai gi surgery gi ki hol gi di hodri di hai kre do ningthem sapam na hangbirak pata kidney da nung leiba lokthop ge facility leiragadra na hangbire kari habi tamo hojiki indi leijadri adu yam thubi da leira ani mado achoba matam da adu ga euro gi hoji opd leitri hoida adu kidney nung ji tamo yam common ne sigi si tamo leiba horani okay aduga khone ga sumta jabada numit mari mangani ana budu leisalaga magi bill asukta salakpa aduga madudagi hena pi ba thi ba ngamdaba family haitare adu ma thengna bi yaubra adu madudagi khara ga tatho kanda du mayum chalan gi bagi wafam ga leibra kari kari ge lege miyam da khangan ba yaba tamo genuine way de dum koi dum be charge lo do konga yan leiraga kenge mai oti later mi ngon de tamo कोई उदबई वाने मा याम वाना कोचिन चेलगा कनो तो फॉर एग्जांपल मोय हाय सर पैसा सुद्रे
lupa lising am tang tabi ya han khasu tabi raba lising am tabi ya dra ina kya ya oi lising am tang ngai hai ba ko ina nang lising am noi ngon piram ma nang kari nang han doi ba lising am khatang tab de nuai te nang lising ani oi tabi ra ge lupa lising am ji nang han na ba su to lai to su yo ai adum nuai ra sa adu moi na piram ma blessing su ne nuai ri se ana ba su fara sakhi ba aduga nahan for example hero tay patient ni ma je angang kar I ba hadaraga district hospital changure adai mo refer thare refer tha ba lucky le je suda le amne mo suda pusala I je pa thokra jan ma pusala ko trolley le ko I ngata ne ba adu imphal yo ba I kyam thokan nani adai ma gi phibam do imphal yo ba di ma I kapak ta ba yaro myam problem myam dore adai ultrasound to bo mu chalo mu thar ni ma je adu test to ada test myam mo num chenari report ngai de patient mu wa doi ne ba adai na khudak da la ko ultrasound to re nang ji si ni khudak da sengdok da ya khudak da senge adai gi ma khudak da I khakre aduga ma yam lam na jat pi issue ju leite test oi nam da to hondre okay nuai to da test to ap khanga pot si bu ke test to ra ga paisa he na sang nam me adege muk magi kaya I nung hapon na iron sukos kay kapira ga numito dum yum han ga nuai na ma mari lai ba I ke no dum matha sa lak pani ke no siu mayam theng le da dum nuai dum amaro yam challenging jo ba adai amuk su yam na tension stress lai ba yam yaw ra sa ado aina tajabda doctor aina tajabda nga sai chu ma hai kre I ka pa kanu da I staff mayam nurse mayam ko kokhalaga aduga me nurse le makhoi degi I laura kap ki haibam su leire te na hamo in tajabda I kanu tawdadana ama khak isa degi I laura kap ki haibagum ma ai tajaki ba ma madu chungi bra du kamai kamai tawgi ba ma aina rimsa aina PG tawri da ai aduda aina hidak leiraga for example taw wari khar lei patient du coaching room de ni matam dai chhatra ni PG tawri ba chhatra ni moise I test khar tha bai tare mai angang khau phatre operation dor ne ha I report se sunglak lak ta ba aduda patient jina aina hangne patient moi ha sar heng la kan somna kan OT list thanga tore OT list sem dor test report du phang der ni na OT list thanga pe adre ade oja na on chaire so me nang ye si test report su nang thazan thabak su dre khotre ha patient aina patient ko no seng na ayo karino noi hasba report lak tri noi ngasai round da ngon da sai bu ta dra professor na ado nang seng na hayo na round ro kai hang ade mana smai hai re ngon da sa pisa lai ta bi test tha da me oho ade nang ado ngasai na na ngon da har ka ni ade aina mai da aina nang kai waro no nang I test pisa do puto ka ni nang hidak ki kai jo roi puto ka ni na ado puto ki ade patient je taw I je no ma tube ta pokhai ra ka no to lak phai tar puk manung da I jam ba sal lai husband do ma tang lak ba husband ju ma ko ngor kharam na si hidak lai ro kharam na I poro ko sum to husband ma ko karam bo sat ni lo adai ana ju critical roi ba tension ne husband ju ai nuai to na yare na I de I thok pa to ya na blood bank chal matam na I pi ba dum yaram I je I bottle hum han da ka roi da aina ngon de ama lo ro na ina I ma chi de sing thwe da I bottle hum pu lai patient bu sa ina dum operation to I ke no report kam ta ngai de tip to pokhai ba report ngai bi ma thok ta de report ngai na so na kan patient bera kar de yes adagi dum taw yam theng na re da adum kai hani adi sahi je ai di koina practice to re je ai di PG to bai je ana lai na dum sahi taraga ma thoi practice tawram ni ja cham thengna re ba ai wo angang lising tara mu di po ma ni na directly or indirectly 10000 ung po pai je yam thengna ra ne ba sida sibo gi manung da sibo bo thengna re hai si sibo ma bo dei sa da thengna ba yaw kre aduga 10000 gi mathak ta miron bi angang una kre ha bane aduga marak ta wahang ama lai ko ge psychom joy ko man ha birak skin ge doctor si leibiring sai bu hai gre adu kari numit ta bi bano sir na hum beri kari khumi bi first Sunday ga third Sunday ga around pung 11 swe de ho ahan ba Sunday ga hum suba Sunday ahan ba Sunday ga hum suba Sunday ga aduga somor je thokchom na sir miron ring ai da kari kari lokhat pe yaba lei na takpi banu pi gi section thorang na bi rei da wapam sidi kari pakom bi ai pakom bi abra ya da bra taw ya miron ring ai da ayam bana nupi sing je moi folic acid cha ga dam ne khoi je taw India da ada khoi Manipur da so ayam bana 60 to 70% je ai plan to ro miron mate o yum bal
mirol har lak pane ba actually pregnancy should be planned and wanted ai jangang oyaninge angang pa me and plan tar oi gedam ne ba sengbadi aduna tamo khoina to ba ya miron dring mamang di folic acid folbite an lei ai adum thai adum miron pa me 5 mg no ma yamong bijab conceive ai di miron ba pa me har di tha ma khai mamang digi folic acid bijagadam folic acid bijagadabani hari so pakhum se pangbiramani ngasai khoi gi sidadi miron bani hai si masana mirol akan mirol en satpani mirol hange haina plan tawrakan da tawbanati haiba wafam sine dona folic acid kumbagi chabagi tangai fadabalai haiba wafam se tapire duga ngangbam musarani sargidi kari numita tabibano sarna tabanu mitum tangai biyo na tapire ngamo musarani tamo ai sina Tuesday na pungani dagi mga po adigi Wednesday sina baro dagi dum ohum mari po dum patient lai po dum yeng ai di tamo how badi lai re loi badi matam lai te lai ngoi dum yeng loi ho yeng bane aduga pung Saturday sina baro dagi dum loi du aduga gynecology ge adu gynae ge mari lai na badi dum 24/7 ni hospital sida facility lady sima so habire ko hoi tam okay masini aduga khudong chadaba sigumba ke amaramda mateng pangpa se khoina tajarabani aduga ujaraba khangjaraba loina na I sama kasu yamna loina jaba doctor ni aduga magi keno si amna chawba pukchel chawba hai tare angak pa yam ngak pa phawi aduga mana tawtorukpa khutpa tawbusing se aduga hena chawkhatpa aduga yamna keno tawbusu oisunu aduga hojik chahi ama farakpagi mathang paikhalakadaba plan si manung danga sai akhoi trauma ge hai kre ate khra hai kre chahi ama do hayeng chap chana fare adu kari plan laibiri masida facility sing hena fangana na ba miyam da khudong chana na ba Thobal district mai kaida okay tamo hojik lay facilities koi gi surgery madum to ba yare oi yamna lugiba acho ba massive surgery adu madina taba for example gallbladder lok thokpa appendix lok thokpa laidana adai koi angang pokpa angang khaw lok thokpa ovary apoma lok thokpa normal delivery CS loimak facility laire sima adagi amuk plus OPD de laire surgery laire medicine laire gynae laire adagi ENT laire skin gi laire ortho gi laire adai amuk koi ultrasound facility lai adagi lab ki facility lai lab ke ayamba routine testing de ayamba loi tawre acha sima adum routine test ayamba loi tawre adai pharmacy ki facility lai hojik thamise tamo sisingsi okay masimani aduga maraksida romasini chanuna hangira po hangda L5S1 mile central this masagi protrusion haibormale masi pregnant oiba yabra masigumba leibasi pregnant oiba yabra haibire kare habibe tamo mense moina pakhali jade ke nateba pregnant oiragadi keno tawrani conceive oirak matam ja miron mizin maruina tamo khwang ju nai L5S1 protrusion laitraga su miron matam da dum nupi 70-80% ni khwang na bai complaint puk na bai complaint se tawwe aduga protrusion tawrodi tamo ademo miro lakpai janga kum chokholakpagi matungina mangon pressure pirakane ba khwang da pressure pirak taragadi magi hana lerami potu hena severe orakpuya hana protrusion khitang leram madu myam torpuya adun sije tamo severity ki makha pol kyam yam severe na kara minor oi light oi taragadi dum kara rest khara hena tawraga dum physiotherapy ge dum khara tawra dum conceive ohenba yai menje kon ki conceive oraga na makhwang hena narakadra mana du khang bangam gadra ngamoidra haibi issue du ni da maroina si lerga miron ba yade haiba poti leite miron ba yade haiba di leite haiba wafum simasu khangjare aduga mathang dam hangbira khuse sarnopi macha amana thage kongkap lak pa khudingi mabuk yamna yek pa thengnei kari tawraga fawi yai aduga chahi di khara yamle macha yaude yahannaba upai legadra sigumba se na tamo koina usually mens to the pugna base primary si dysmenorrhea ko mens to the pugna base ani thong khai do primary dysmenorrhea ha bom sina cause maram ji sungle leita kari maram mino ji khangda ba okay primary dysmenorrhea sina kamai to gani ha ba matam da na matam do di dum pain killer madum pija ba sugai de hayeng mana mayum makai palaga macha yora kan da farakane ba si primary dysmenorrhea maram sungle leita ba se adagi secondary dysmenorrhea de maram ama leidana ma ji pugna for example si laina ji infection oi bi PID pelvic inflammatory disease lady si oi bi na tragana endometriosis an lei si ja na ba makhalam ne
endometriosis le ri nupi je mens tawda puk yam nagani angang oiba wagani adai maram sungai letana masa soktagani adai mu puk naba je mens tawda naba de sum severe oisal de mens tawda matam su narakpa aduna siuma symptoms inge tamo mabuk su yam kan naraga angang oida de most probably endometriosis oibe si laina makhalam ni gai ni ge okay adu si treatment sanga kan sina treatment gi darkar le rakani yes hai bo phum sini aduga nga segi khoi gi number 9077282001 number sa handok chare aduga khoi gi radio da tabi ba thorom si youtube da tabi ba mayam punu mana nga sa youtube ta gi pakum si khalo khachab wang si khalo khachabani aduga lemhori ba minute khara sida mayam no wang hang bi be yai gynecology ga mari leina ba wang hang bi be yai sur hospital da fangi ba facility gi matang da hang bi be yai adu marak sida khoi kol ngai jabo ina sir keno da haksel card ki khudong chab si sur hospital da leira bra na jiten ning thojam hang bira po hang kari pakom pi bi amo haksel gi leitri haksel si su leira kane tamo me enje tamo point do is khoi je yamna ai kenom jai jage ba ai hospital je mayam har so many hospital ai na ming prominent point lei ba ai hospital hai bi one ba si gi ownership ti ai ju partner amane ba sida ai gi leite lai ba gi relative mayam am yoholi ai gi friend circle leijada mayam su si gi partner ho le maram di khitang la ga di khitang ai gi believe si tamai thanda chakhol ga loina ina passion man ta yes mayam ma koi ju khara khara punna chakhol ni inclusive growth ai jeta ai thanda ai inau pa ju semi ai relative semi ai cousin mayam ma ina sembiri moi ju khara khara yoholi aduna sur hospital ga mayam ni uram bai doctor somen gi na actually si asing mati ai tangkhai bo yog de si gi ownership si da ai doctor oi lei bani adu ai na main oi na si hodok ja bani aduga aduna khoina yamna loan ga so so bo lawdana khotana ama admaina hodok pa sunate adu khoi hodoi si khara minimal kharna sum tawga tam tamna khoi growth tawna khona jabani aduna haksel card kisu khoi tam tamna dum lakhine adum siju adum ai mind dum laiba mathang madugi khudong chaba dum lakhani haiba phujang sigi wahang hangnabagi call ama lai hello ming ama delai from ibc sir ai haru patu mere ga prep mane sir tapiu kogi su hospital je sir endoscopy amadi LFTPS ki khudong chaba endoscopy amadi LFTPS ki okay masigi khudong chaba lai rabra haiba phunje pakhum tapi siko tamo endoscopy gi di leijadri adu LFT KFT di le LFT adi liver function test yes liver function test leduga KFT kidney function test adu gi di leija madu gi di khudong chaba leijai haiba phum chini aduga masi kayamuk kuiraga khara lerga di haitare khudong chaba si lerkadra endoscopy se tamo endoscopy gi di hojik mak ki di haiba ngamdri but key hole di lerani key hole di lerani key hole di ai sum khan within this year key hole di lerani yes masai su topic re doctor na Dr. Somen gi hospital amanate mase group of kaino mani punchen na ba partner ni mayam pukchen khojen manaba miyam puno ma punchalaga hai tare my friend circle ate ate torkan da tawja ba hospital mani so topic ba adu kari habibe tamo partnership ti partnership ki matang do chummi ko do di hauja hai jese tamo koi je partners me 35 my god ai di 35 ada keno ga yauri ina yam nungsiba ga lei ai junior ko kada wajaba ko yes ai nang is one in happy do ni ai paisa leite don't worry nang paisa le nu pho ga ni nang gi happy rab ni ko nang haying le ra kan nang sing chalo yes hello doctor dagi pakum tabi si wang hang biu sir phone to joi khawang wa samni kai di chingchu lai sam sir ai keno du so youtube to message ti thaja gi na du hang jang ta han de sir habiu sir ai gi sanu pc magi thagi khungkap ek lak pu khudingi mabuki am kan kan yekpa aduga doctor gi hidak chi lawrga charu re chari ba tha du madi hek thagi ba aduga thangna ba tha dana masai gi sapman man sai gi thagi khungkap thek lak pu yam kan yekpa khopa aduga ya sa se la yau thidok pa dona yeng ba yam nungai da ba phiba mama ka uja ba masi kri tawraga phagada ge hai ba wang jina han moi tham jaga sar aduga ba ani shu wang na sir aina ai gi nau nupi hai tare ai nau nupi si ma nau nupi si masai yau de ma se sa hi di ni phu manga ni phu tro hai re masi khoina yeng ba ya ba to pa yeng e masai yau na bu pai chu lai ma lai tre masi masai yau hun na bu pai lai ga da hai ru wang a si ga ani shu wen tham jaga sir han bagi wahang do di khoina pakum kitang ja han ba khum gre adubu thambi se aduga wahang ani se ka habi okay tamo han be hai gi bu to ma sahi
primary dysmenorrhea and maram sunglei leitabi da hidi ultrasound tawbusu normal leiba apu leitab kaim leitaba aduga mens tawbu khuding ni yam naba se ina primary dys anuna ma naba matam da dum painkiller cyclopam khangde adegi cyclopam mf khangde meftal ma'am leigre dum anti spasmodic adu ma thabiba adu ke sumayam khanai hidak chaw no du pharoi kanaroi na haibiba ko adu ke sukai de chabu tham da nong ni nong ma hidak tablet ani hum char heta hakchang thuk tu ma de dum pijaba yai adi second aina habdo amana endometriosis kumba du ma leiragadi adegi regarding tamo chahi 45 ta second question gi angang yaudre harido chahi 45 ta de natural conception ji am rare ne almost impossible ai chahi ni phu taruk suba nupi angang pokpa ani hum di yaure adu ayambana 45 46 years de angang di natural di war ni do IVF kuma adu su ek kumba wairaga admai tawraga try to budi yagani hoji medical science sokholai mina adu monom sabthibudi yagani ade muk tamo chahi nifu degi nifu ma baw lai de mirol asena su khallase ma se either treatment tawra mirol le natragana masa mathana concept oijareba chahi 40 de 45 paw da nipi tara mirol bada angang o de mi manga amde masa mathana dum miscarriage to khine okay aduna chahi nifu de nifu ma baw mirol le na zo angang pokpadu mi tara da manga khatani poktu manga amda masam tan try kan okay mathangi wahang lokha chage hello sir ai usarani kan to dagi sir Dr. Lengjin bidi ko hoi habiu ai wam ta hang jong do won gasnari gune sa ai jangang ohum di lai re ko hum su re ba jagi jama lai gidre ahan ba khwai fast poku CS to ba mathang duna mung normal dei mathang duna mung CS to re ko ado haji mina ngang jani ko ngai ra bin na ma kum pam ja bdo ada doctor jingina haisina operation ani to grabani na chance to yamna nieme khole hai ba hai tare ado si sana lai nge de karai bu chungge dom tang hai bi yam ya gadra yes tabina se pakom tabina se CS ani rakti to khre marak ta normal ram yaw khre anadara mo hojik pa anga pame dorga di CS lakadra natraga madu unaba sungya yaroi dobra normal da lakpa yabra nat kari maybe ani du manung da angang du pamaga de normal or CS tamo CS amuk taw hibdi normal pokpa yae ba adu CS anirak taw ragadi compulsory CS taw gadam CS tadi yane ba CS anirak taw ragadi next angang pokpa normal try sungau taw roidabni CS rum taw sima number 1 point adi regarding khoi da concept am leiba operation je angang pokpa je ahum den taw ba yade habi concept am leiba ahum den taw ba yade adu ma kaimta leite adu operation je tawring khoi lenbam dak tabam du da hayeng miro lakan da nawpham ngapsalakpa ade angang khaw yom paraga de mathang pregnancy da pu yela dum kai khot ki ya have risk lei bagi yes ahum den tong da bai wane ba limit ti leite ba ai mai rak CS to ba ai di hana ahum lak pok khara pok to no to ho do mai rak ai nupi ta ahum pok ke ba nupi ama pa men pok to no to ho do ba mai rak su bai CS to ba je moi nupi manga su reina thengarai je CS mai rak su ba to ba asa so nupi poing amukso adun thengare base adi mu aingonda adun mui da adun CS ta ahum lak phau di usually taw nei ke sukai de mai rak phau du mai taw bo yaw re manga rak phau dei theng jadri okay pakum si pen birabra ya birabra sina loi birabra ho ya jari sir okay thank you so much adu mathang da tapirak pada Radhika Laimana takpire L4 L5 na base layeng pathap facilities lagadra khangjaningi laigani yes masima laigani haiba wafam sima tapire so thagachari anana mathangi kolar mamuk hello hello sa ai himnam hojom de semabati ne ko semabati tapiu kare habeningi sa khoi angang ama sahi inga ni to hoi da mayum pa le ko ada khati jahi kun ga tare ni pan sore ada ma je hekta ki ga sahi de di ani rak se miro le ko do adum kai gi ba ado hoju khogi oi ba ngam re ba to se sar sumen gi manak tala ko ta ka ta ga da doctor gi manak tala ko ta kana gadra na haibire doctor kari khumbi bi tamo obviously angang aize ma angang ani rak kai re habni usually si
ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯃꯃꯥꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ mentally ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯩꯗꯤ mentally Yes. psychologically ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ but ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯀꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯗꯤ this is normal Normal. ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯍꯨꯝ 3 and above 3 ꯗꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯏꯔꯛꯑꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ recurrent miscarriage ꯀꯧꯋꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯀꯥꯏꯒꯟꯕ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯁ ꯑꯩ ꯇꯨꯁꯜꯂꯨꯕꯗꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯣꯇꯣ ꯖꯔꯀꯤꯡꯗ ꯇꯣꯡꯕꯗꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ Yes. ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯃꯣ 60 to 70% ꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯣꯏꯕꯩꯅꯦꯕ Okay. ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯀꯥꯏꯍꯟꯈꯤꯅꯤ Oh, moina normal kenoda dum soihale hai kahale hai tare. ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯁꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟꯅꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯒꯗꯕ ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯣꯛꯍꯟꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ maximum 60 to 70% ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯣꯏꯁꯦ chromosomal defect genetic defect ꯅꯅꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯣꯏꯖꯕ Okay. ꯁꯣꯏꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯍꯟꯒꯤꯅꯦꯕ miscarriage ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯝ ꯈꯔꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯐꯖꯅ ꯁꯨꯒꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣल ꯇꯧ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯀꯟꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯃ ꯅꯥꯔ ꯀꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ Yes. ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯔ ꯀꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯞꯂꯥꯏ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯐꯣꯁꯐोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम ꯒꯥꯟ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯎꯁꯤ ꯈꯔ ꯗꯤꯐꯦꯛꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯅ ꯀꯥꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ 3 4 5ꯔꯛ ꯀꯥꯏꯔꯒꯁꯨ still मा अंगाम फंगबै चांस 60-70% चांस ले डोंट वरी अइमोंदा 9लक 8लक कायबा अंगाम ओइबा यावख्रे अंगाम पोकपा यावख्रे 3रक 5रक कायबदि नुपी 30-40 मथक्तो अंगाम पोखरे 3रक 5रक कायरु अदुगा अंगाम कायबि पाइ फजे ताव मयाम अंगाम कायद्रमिना हौबदे ओन इंजेक्शन कापजे मथुनजु कापति नाजु नादु हेलो अदुदगी पैसाजु चंगुइने अदुगा अंगाम कायबा थिंगब इंजेक्शन दो थोक्तरि ngasi फो Okay. Aduga only rare condition da angang kaidam injection ba ma mirole ovary da pom no ovary lo thoi doi tari progesterone support khar leibi adu kan kap to khadang ngai re otherwise si kap khot pa role thoi dok na leite aingon da mai rak manga rak na re na kai gen lai sir angang kaidam injection kapi ina nang mamang loi kap fi ta dum kai di aduna si kap ai kana ba leite kap su kap te adum moi gi treatment is usually TLC ai tam Okay. Angang tuing kawi treatment is TLC, tender loving care di mangon tension free oya lehanba wakhan nuaina lehanba mangon da pressure pibi da ba mai defect na te ma zo angang kai haning ponde adu da moi manembo kai kra te te magi keno zo moi de sai bi zo patient ai tare asnanga section da doi angang kai ji college gan hek chai bi bu Yes, yes. ko adu ba to bi adu mama na kai masa kai angang kai haning din Yes. adu bazu laite si tusalu badagi jerking do auto tongga gari tongma adu tongma da tongda angang kai ba suna nate adu mai lende Yes. Mathangi kolam la ko chage matam ngasi gi yam leitre khara khara leijari ba khara sida Suresh Marang thongi wafam amada miron bangam dana na ba pin chabda haksang sokra ha basi pakhom jega loina na mathangi caller hello mingama tele from have you Hai rok te sana to minisa hangbiyo ngasi gi topic se mari lena na lapiyo tha tara di sore sar hakungi corona matamda ai mause titta miron na angang kaidana purum pata lay ba sa adu hojik si ma ji mapangan ji solaga mabuksi saba yam toin ho bai ta si doctor degi kaino paung tang ta janing ba tabise angang di yobra mai ba hojik ti angang gabira bra angang gabdri bra hana angang ani sure ahum sugada ne mana tawrise adu makata badi angang yara roi tabra tamo hana tube te mirol le operation tawe adi tube operation tor tube nam ka khrabne ba hojik le hawdi tube ama khatane ba okay ada patient ne apprehension lei je ke sonte asandak su tube te mirol le mathang de mirol la kadra haiba mugi tension apprehension am lei ba ada ina haidu se mathang nam ka tube te mirol bai chance only 10% khatane okay ana hana tube te mirol ba mayam ama angang normal poktana aidi mathang na tube te mirol na bida mayam am pokre mayam aingon su phana pokre okay aduga tube ta for example nupi tara tube ta miro laga tube nama lo thokre moi tara ji manung da mathang amu miro laga tube ta miro no ji only one khatani ma panam di angang khau da sapchana miro ngane ba okay aduna kaswamna pakhani ai leite aduga regarding ma tube lo thokrom da puk na ba sai hoji na ba khot pa tawe tube lo thokhi aduga di mari lenga de aduna atopa ko ma either infection oi bi ai
any infection ama oi bi Yes, infection oi bi nakan gi angang khau tube to infection to bi oi bi tang la gam tang check up to baba tangai phada ba leiri aduga hojiki hekta mathang da tube to mirong ne habi wa leikti adunga sagi suresh ta habi ki wafam pin sabaduna angang gaudabaduna madugi asokpa kari kari legedage haiba wa hangdugi pakhum taw pil se magi kana basu lei kana double lei adi contra indication haibam lei adi cc condition lei adi si nupi si chaba ya de haibam lei ko adu ma condition lei traba risk factor lei traba adu tari si sab da kaim ta problem lei te side effect kari kara thodok pa lei te adi risk lei ta nupi da risk lei ba nupi hai tar ga di adi masayam chom masayam noi ba nupi sahi nifu dei helak pa nupi adi bp ga yam uncontrolled bp lei ba nupi ko adi diabetes uncontrolled oi ba adi smoke to ba nupi smoking to ba sigum di cha ba ya de for example yes sigum ba se adu matlab sahi nawri ba sahi 40 makha lei ba smoke ga to da ba normal body weight lei ba sidade dum regular in sa ba yai adu ka sigi atop kana ba myam lei atop kana ovary cancer handale okay si cha ba sina adagi even endometrium lining cancer bo handale okay added advantage ni sin okay so doctor ko hang amata hangjage urine chatpada blood yawba mapan thokpada shaba aduga greposin nongmada ahum kape injection ni hai karisu toroi dabra sar khangjaringi khetri mayum sangita tapir kesu taw dog di mande ta mo dong tang yeng thokom change adi urine da blood yaw do either kidney parini nung lebe oram bai ai bladder da nung lebe oram na tron urinary tract infection to bai oram bai ai adna urine test am to bom changani adu ultrasound amtang lo thoga adi diagnosis am to for example ai fever na ring khala fever je na bada paracetamol thari jidi fever ko tang hannabne root cause hore ba maram du either typhoid na dai to ribra yes after any other infection am to root cause to hana thi gadam ne ba root cause to treat to kan antibiotic ki for example chare adara du cure to ne ba adara mai du root cause to kaino nung no ribra urinary tract infection no ribra du khangdo kom darkar ro adu test to khangdok pa proper madugi diagnosis ma to tangai phade nongmadom lengthok piraka haitare adu ngase 5 minutes kuma leijari ngasigi thorom sigi loisilna bagi hello minga made lifom habi se hello sir ai wabaga thingela kai da bi sonia tapiu kari wafam doctor de hangbi ai kaino to ma tha hum di sure bo ko ai kaino to bo je adura ai gi kaino naw khon na ma kha lai ba haitare ado angang na mathak lai ba ji sar ji operation tau bagi kaino lai gadra adu gon sa lai operation tau bagi kodong yamna kari haitare risk lai gadra no pam makha da lai angang mathak da lai haibo pam doctor kari pakom bibi hoi adu tha ya ma kan da tin kha kitra tamo naw pam makha lai je placenta previa hai ko sida so mo makhal khaidok re adu bu ngallingai da naw pam makha da lai base sidi 90% chama da mawda de chakhat khini mathak da mu chakhat khini ba yes 90% 90% placental migration ko na sida tam da okay adu sar khalau da 10% nupi tara am di sama naw pam makha lai hojina nupi sama la son lo re nupi sama ji naw pam makha lai re hayeng tha sujilak pada nupi mawdra amadi mathak chakhat krani tara am ni makha lai tara am makha lai ho tar du operation changa kani operation to matam da ma e gi ju thorang do da biya okay e am thok pa yaw mo e am thok pa yaw section ningai oi ba wafam ni haitare adu 90% ni chakhat kini 90% di mathak ta khat kini so masima aduna so aya matam da doctor gadum tana bi bachange so hello minga madale from my say hello sir ai chekman da ki ba bitani sir tapiu doctor de kari khangbi ninga biu sir ai sanupi mane na buti person we ga miro lamdana tha ni omum ki adugo mata di ama khaktang di ngai hujikan ge angang jing tina maro lama khogi mata je sahi manga phatri go taru phatri go angang ohendaba adu sahi manga taru kanaraga angang oigo se tik miron da dida atugi lakso thar na budi o person to bi gare do ikayang kuina kanaraga angang oigo ya budi tu na budi haibire adu tar ka ju mayam khangan na ba angtang di tajan injana to jarak ne sa adong gi wahang si sar khambira bra ai gyan tare tang okay tip to mirol matung na karam kandam ko mirol na ya kane ha ba my question yes ado tang
operation to romtung 1.5 months later ga dum yare but depend on the physical condition of the mother maji e ga yam hadagin e yam watan khotan masai yam chokthari wari hai boy tar matam khora ngai bi tar e ga je normal laktana khotana adugi lakna ba adu ta ba ma kaim the problem lai tar time limit lai te 2 months lai gra matung de dum yare 2 months after operation dum yare try to puja thopong gi wahang se chamana ba wahang se suresh morang themna hangbirak trang hakim mamang da pakhum jakre ngasagi pin chabasina kari khudong thiningai oigen haibase doctor na sudum khara takpi gre hai tare tonga tonga makana ba kya marum so lei haiba wafam sing wasa sakholaga di chaba da fatte habana sing madi khumbi khre so wahang ji chamana hanjan dore duna puja kitang singkhalaga muktabi radi am nungai rani hello minga modi lefam haibase hello phone tori bai oga ji tong bini topic ta la phise ha hoji photo bi ma ta pan gi ba ai khangjan ba ma photo bi ji yawi son ba kaya thabi si da doctor de khutong jaba lai ka trasin da khangjan ba kabira bra kongya saba aw adigi yawi son ba kunga saba problem si kai no ma gi sem ta bi o gyan ta dre khitang khonjen jinu ai tre kongya saba yawi sola ga kaya bi ma yo saba singi nauri sola ga kongya si bang bang saba aw chi khutong jaba ji khutong saba lai bra yes lai hari dum ta bi si ko lai adum nukti gi evening adum pung mari manga sode lakpiu natragana sunday numita nomaijing numita yuki pung 13 adum lakpiu nomaijing numit ayu pung 13 lakpiu nomaijing na tabata idi adum pung mari dagi taruk pau mari ahum dagi taruk pau lai aduna pung ani makhai ani jai thungjan birega pani yeng bibe yani haibani ma madugi singli nauri sonba aduga khongya saba haitare kunando kojam abortion tauba tha ama week ama mok sure period laktabasi kari no oibe yabage hari sarkari habibe tamosi adum keshu kaide adum tha ahum bo adum ngai bi ai as long as amka conceive oisandragadi yes adum keshu kaide sigi maram jidi nupi gi mens laktabagi sidi normal en loi mai 1 month 7 days kada ngai ri adum nupi gi period ai sidi adum tha ahum da mung la di ai tha khuding lak ra su adum mai sidi normal en loi okay matam solo solo kadore minute hong ka ngai selale hello minga made life home happy see sir ai kaino thongka de gi da samom ni sir tapiu madam ngasi gi topics te kari lakpeningi kari wahang doctor lengsim biringa da hangbiu sir somai ma doctor bu han na kuram jani leina na sabu su na isat ai ang ma wang di agim supan pan di ba mana ai ang do to mi to gura ba adu ju lok thok ra ba adu ma sida mo ko bingam wali ha da si sida mo ko bing wat ni wa lo ha da sa da gi pa khong kitang khang jang ni leina na ai han ba du sa ai ma ko to gi ta ga ho da su hastan ha da si kara wai jaga da ha koi khangabok tani khangabok bazar अखोगी MMRC पार्क लेबदो तुगी हेक ऑपोजिट लेरे शोरूम मपान याम नकना हेक्ता लेरे जाने उरगे हेक्ता लेरे मयाम चतपिबदो को सर अदु ई वाफन जे होजकी मैडम की टॉपिक से लैसाबी मचा अदुगा करी तोबा हेबा लैसाबी युम सुपान पांदी बनुपी अमना टेक्टोमी तौग्रबा ओवरी जे लोइना अदुगा मागी उमजे टेक्टोमी तौग्रबा अदुगा ओवरी मचु लौथोखरबा अदुदैदा लौथोपस दौहन होगी हेमोग्लोबिन की चांगे यामना वाटपा हेनबा हाइबा मन लेबिब्रा अदु थादगी हेमोग्लोबिन वाटपा हेनबा हाइपा लेब्रा अदु हेमोग्लोबिन वाटनी हाइबा हेमोग्लोबिन ओके कराय कमन तवगा मे मसी कराय वाइदा तानाबा याबगे यस डॉक्टर करी पखम ताबिसे तामोदो माइंगोन द लागा इंगोन तानरसु यागनी नंबर 1 अदि नंबर 2 माना angang khaw lo thokri le sabi or angang khaw lo thokri to most probably maram khar dile rangone angang khaw da apo ma leiba aduna maram o I yam chatlaba nibi je I yam chatpadi khang ma makta badagi angang khaw lo thobu ju myam yauri ba atoba treatment ju fail orakpa treatment tau dona ma I khakpa ngam da badagi angang khaw lo thobu ju myam yauri adu mo ram mai ai adu ma lo thoga di I walab ni na matam da I gi walan doctor ju haram ba su ai aduga hojiksu I wale ko ayamana khoi taw I wat pa anemia ko ayamana I wat lai je iron wat bai ni iron deficiency anemia is the most common cause bai atopa I yam chat thi badagi I wat pa ma adagi atopa khoi thalassemia gan lai atopa laina myam lai adu most common cause iron wat bai ni adam butang doctor ma tanabi raga ai kari maram no I wale je mutang ai di complete hemogram to thoyeng thokpe kari no my problem chena
Thank you so much. Thagachari aduga ina doctor da ngasagi e wat pagi matang swai tilai akoigi to mayam na hangnari bo hangsigi marak tai tar miron bi man miron ba hora ka na ma ge thagi chaga da ba iron chaga da ba dei tongan basi akoigi district khoi care heter hospital macha PHC gumba CIC gumba macha si gumba si da khudong cha ba ji sarkar na lem na pi kana ko man hai masi makhoi du pi ri bu sarkar gi free khara khaktani aduga khare hena chaga da bal list sama lei ga na hai nei masi bu chumra aduga maduda miron ba horok padu dagi mama du na chaga da basing adu doctor ma tanara consult torkan de yam niom chumna adum chaba khara no pi khara di madu chaw ga har guli chaba tan madagi pulap thamakang ga makha ta pulap le ram da heng i watara yam khudong cha da ba ma angang una ba yam problem yam oi hai masi chumba jala aduga सरकार ने पीरी बा PSC दे पीरी बा खरस ने इनप ओइब्रा अखोई करी करी मधु मिरोन बा होबदे करी चाबी गय करी तो वे मधु पखुम ता बिस तमो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कोइना मिरोन बा मन पी मना मिरोन मतम दा आयरन से अराउंड 1000 मिलीग्राम संगे 1000 मिलीग्राम ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी करी की संगी हाबे मतम दा angang du i du mama gi iron dei sungak tu ni mama na iron supply to du ni adai mama gi ju i gi chang hengkala i ni adai hayeng amu angang pokwa matam da nawpham setpa matam da i khara dei thok tu ni aduna adu myam du gi darkar roi ba i ji di iron darkar roi adu gi iron darkar roi ba 1000 mg se koin supply government of india na hai je miron bam nu pi mana minimum idea 100 days is all hai ba 3 months 90 to 100 days yes 100 milligram tablet se normal amount charo na government of india na haije aduga government supplies 100 milligram ni adu chaba ge swai dei wonda dum lai doctor si asam na pire si sa ke do ya ro si yai saw adu mai dum adu sometimes moi the ferrous sulfate oi bane ba ferrous sulfate se pi khara da kong ham da hena mu ro ba natragana constipation to pu yam sa ba khot pa to ba yaw ya adu di iron gi side effect ne ferrous sulfate no khare hen le ba go men gi adu bo ka shu to ga ba nu pi adu sa ba ka sum problem nei ta di sa ba su kai de dum hai dum so na mam di nang si sa da lai da pesa ting ram si dum so dum hai bi no sa ma nei na adu ga mu 100 mg ne iron gi lai si na mu kitang deeper oi ne ma sa sum hai bi woni da okay 100 milligram 100 days of hai re adu 10000 milligram ni lai se hoi government of india ne 1000 milligram mata har coin thai ji how come it is 10000 oi du ne ba 100 milligram into 100 days of hai re but iron ji coin 100 milligram sa matam absorb to du ji 10% mukta ne ba adu ne government hoto tha do rei je 100 milligram tablet sare sa wai je 100 days maram di 1000 milligram minimum ka oi do adu absorb to du ji only 10% ne ba adu hisab ta hol la government of india semai thank you so much ngasi last call amalo ko jage hello minga ma delay from ibc hello ai sikong gunau da gi momina ka we have you sa dai na ganing si doctor leringa da ai ngang yaw je de ba ko sahi ani mu pare do ai jangan ngang yaw roi drai sa ge sahi ni puma toi sure se sa dam da ham de to ba angang yauroi dra sahi ni phoma thoi sore lo hong ba sahi ani sore hai ba gi wafam ni doctor kari wahang hang bining mong da tamo nupi je khambu khamdri bo de angang wa be possibility le sima number 1 point but chance kyam yam na sahi 20 di 30 bo marak ta lai ba nupi na yam thuna angang oi gani ai di nupi je sahi yam khaleng goi magi ovary gi 100 pai jang je quality and quantity hai dar se yang thuna fast one 100 especially sahi ni fu la thokra di moi gi egg se 25000 den yaw de they for example like nupi ai di man mens to horok ba je mens to horok ba nupi im da yaw je egg se 3 to 4 lakhs ne ba nupi im jam adagi man hek angang pokpa matam da nupi im jam hek po ene ek pokpa matam di ma gi yaw is around 1 se lakh tara dai kun bhong ne adagi man mens to horok da lakh 3 mari da handa gre sahi ni fu yorok pa di around 25000 da handa gre aduna ek se yam thuna fastly depleting oi ba aduna sahi 41 sure hai bane angang obai chance dum leiri adubu normally mangoni sahi handa ba mi ma compare to ri oi bu mana khare wa ga ni ha
anyway yam nungajare ngasigi aduga IVF ki facility legedra kaina hangbirapusi yauri haitare ko IVF lejadri hojik ke lejadri matam matam lakani haiba opsonu sam sumanta pancreatitis ta infection thokpase delivery matang da operation tobagi changwang bra tha taret makhai di sure hari hojik se pancreatitis to rogo operation to ni habdi mari lena de pancreatitis to madugudi mari lena de haiba suman thank you so much wahang marakti am nang birei aduga peret yam gana lakpasi problem leibra bem ko thong jomgi wahang kari habi be tamo thodok pa leite sine madugumgi problem leite yes aduga akoigi mayam gi sum lokal ering asigi sungloi loro hai tare ne tagat chari aduga doctor gi number side dum sor hospital gi number dum lobiro ekhoi gi dum lobiu number diamond gi number da 9077 282001 da dum message thabiro dum akoigi hospital sigi number lobira kanda ekoi wari oina sanabiro aduga maduni hena nungairani aduga consult tawagi or ama problem lairasu aduga dum tanabiro ekoi digi number lobi be yagani masi matham jage aduga tonga tonga camera ngasigi topic sida wahang camera hombiri ngasigi pangthok chariba puningi warol ge yamna special oba thorom si sur hospital khangabok te leiriba maruina hoje gynecology gi aduga tonga tonga leiriba singsta 24/7 miyam gi damak togol togjariba aduga hena miyamna khangbiraba koigi Dr. L. Somen Kumar Singh, MBBS, BJ Medical College Pune, aduga MS RIMS Imphal, ex-senior resident RIMS Imphal, aduga fellow and diploma in minimal access surgery, aduga recently consulted gynecologist, Sur Hospital Amadi, ITD Hospital, Uripok to Su Haitare. Sida lebiba doctor ne aduga wahang amani mayam gi nataba haitare chahi ma phajal pa yam nungai ba wahang amani ngasi aini chetha jaw ba haitare ko masi hojiki ITD Uripok tadi karam kanda available oibi tamwa ise dum emergency la de dum chatle ba ko yes aduga ai natraga su koi gaini se taw team work oide ya team work ai dei thandana gaini tawam ponde ba should be a team work 2-3 gynecologists pulo sunga yade gynecologist ani hom pula kanda adum adu kanda service ne for example ai na sona kanda leire sona kan chilla leire ani ba pa sona kanda ma leide ina som thado ga ama line si thado chin mdi yaroi adna ai ju atopai gynecologist amani ju lei moina bain toro khoi magi chilla ga na ina yengbi ba yes admai tong na bane aduga ITD dai phami se taw OPD numit se Monday Tuesday Thursday Friday pung 10 dai 12 bo pung 10 dai 12 bo ITD Tuesday Thursday Friday yes hariba number sida so haitare so thank you so much hariba number sida su akoigi ITD hospital wasigi thasu uripok ta leiriba sida su hariba se pung 10 dai na pung 12 fo bom sida lei habani aduga anak padai dai lebi sing na khudong chaba su lobi ba yare aduga masi punamakti ngasai akoi imung manung ge loina habi kre ama ge habi kre aduga yam nungai bo wafam di kashu ai top tarakte top kano orakte student orakte but adubu manipur ge oina madugi pangthok ki ba 2002 da aduga di apun bagi oina maduda di makok oina ta ki medical ge sum examinations da haibani ada family gi kare hetare samana doctor tamak pa or sigi pibam da lakpadi family ge condition di kamai kamai to wi doctor ta khoi baji clark ne do ai ne MBBS tambada ai gi fees se chahi magi fees lupa lising amaga samga amai oigi first year fees aduga hostel fee no lupa lising amogi ai chahi im daina thi je lising ni chawang hatane ai college fees okay amai tor thi second year lising ohum mari amai oigi third year de lising ohum amai oi aduga atei budai chaja thakpa dei like la su leibna ai sai oi jare aduga thudokpa kashwam selection ni kadam pesa selection ni na hoi yes adugumba karigumba matalai gi trainer ta pire so yam nongai jai so hospital na ojek chahi ma farak pagi hayum mapumoina pangthok ka doriba thorom se haitare so makha tarak potu hena afaba kaya marum oirasunu aduga aikoi matam chaba kanda amuk doctor puduna lakchage atopa numit yai phaba numit amada gynecology ga dum mari leina basing topic sida dum hiram sida koi atopa numit amada haitare soidana lakna bo hona jage lamdam sida leibiri banina khangning ba aduga yum da leibiri basing maroina no pi basing aduga makoina thengnari ba khudong chada basing ngasigi thorom sita birakanda yengthokning ba test tongning ba aduga madugi aseng ba kharadi khangbira mani hena khangning badudi doctor ga tana BBR hospital da any gynecology muga tanar so kai so kai ba laite but adom da thengnari ba khudong chada ba sing ado madudi o sin oire habadudi khange ekoina tokjari sidi only somendi yengo doctor somendi yengo habi wafam na te loina mak anywhere yang bio dum tabudadi hari ba sisu available oi haiba wafam duga loina na
hanana thagachari ngasigidamakta di thorom sim apung panbi bagidamak somena do chahi ama mapung parapagi sur hospital gi yai phabadu soi khoi maikidigi bijari hanana tamo yam nuaizare thank you for inviting me in your show thank you so much masini ngasigi pungning gi warol su matang asil losin jaba yaba luxury ngasi thorom apung panbi kiba YouTube live streaming Facebook ta amadi khusem live ta malem simba thungna santuk liba radio sigi app loina na akashbani bibri bharti gi app manipur online radio duga 91.2 megahertz ta sandok chaba diamond radio gi thorom da tabiri ba punamapu james sagur jamna amuka hana ngasi gi thorom sima pung phan bi bagi dama ikai khumna jari khurum jari